Hakamir pratarik risau, arngut kibriu kilasya penyap haki hati karba kidang jam syashiliang surak, hasnong kardang kabadon hanot Garo Hills kabah khaput Golpara district jangka Assam. Hakani kamit shikun hun kibriu nakate kasnong kidang yad haka surak kabah penyeso berkasnong Rezubel Para, kilaya kendu berkawe ka kenhun hati kibadang bam plang lakan bat slading harut surak. Kapor baka kenhun briu kaya kendu ika kenhun hati kalong kumbah nyau baji tam menmit bar kesun beneng ru kadum teliu. Mari kendu baro ar kenhun briu bat hati kilaya kendet. Kabak kamjur kadina kalyang ki briu namar kim dan jakaban pet namar keladum ngiu. Ki hati kila be e ki briu hakani ka jinja arngut ki briu urang ba bar kentei kila du la ka jingim la ong ki pulit ka Not Garo Hills. Mari yo jingtep halor kani ka jingja ki pulit rengkar bat ki briu jangka forest wildlife kila her wud chakate ka jaka ban a jingarap la thu bru na esangma pulit rangba na Not Garo Hills hakilar pat hai khubor na kalyang jugi officer ka forest wildlife kila thu ba kani ka jaka kade kalanti ya jangki hati klau ban wat jingbam na ka we kalyang jangka surak shaka we pan man kapor. Dereng khat bagani ka kenhun juki briu kila ya kendu ka kenhun hati hakani ka mit ka balawan ra ya ka jinja was ngosi haba arngut ki mensim briu kila du hakani ka mit kila ong. Sisir. Ba na sunyi mandiri kol khabra Naminak chahamu